ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku ruhande rw'imirwano aho igisirikare cya M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo. N'amakuru agaragaza neza ko ingabo za leta ya Kongo zongeye gutungurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho iki gisirikare cya leta ya Kongo M23 yongeye kugitunguza drone y'intambara nk'uko amakuru agenda bigaragaza mu bitero bikomeye cyane byari bikoresheje ibimodoka by'intambara ndetse na bya burende bikomeye cyane BM24 Combat imbunda zirasakure. Ibi bimodoka byari byamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta ya Kongo cyasaga n'igishaka kurimbura kitababariye n'ibice bya Kivu y'Amajyaruguru hafi na za Rubayaho. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza ibirombe ndetse n'ibindi bice bya Rubaya. Nkubwira neza ko ubu tuvugana umuriro uri kwaka M23 yifashishije drone y'intambara yo mu bwoko bwa kamikazi niyo yabashije kuba yagabanya umuvuduko w'ibi bimodoka ndetse n'ibitwaro by'ingabo za leta ya Kongo byabashije gushya bigakongoka. General Makenga Emmanuel uyu kandi akaba yamaze kongera kwihanangiriza Tshisekedi usa n'urukuririra mu myotsi kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru ikomeye cyane igaragaza ubushongore bwa M23 bwongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ndaje mbikubwira uko iyi operation yose yagenze. Ndakubwira neza ko mu nkengero nanone z'umujyi wa Goma hongeye kugaragara abasaga n'abagambanyi bivugwa neza ko ari maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko benshi bakomeje kugenda babisobanura. Izi maneko benshi bavuga neza ko arizo zikomeje kugenda zigerageza kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse kugira ngo abakoresha drone baze kumenya uko baza gukora izi operation zabo. Ni agahinda gakomeye cyane kuri aba kuko bamaze gucakirwa bagera kuri 6 muri fuyi ikomeye cyane yakozwe na M23 binyuze mu butasi. Ntabwo nanone byoroshye iyo nkuru ndayikubwira, ariko ndabanza nanone nkuzengurutse za Rubaya nanone ningukura Rubaya ndahita nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo ahongeye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi bagera kuri 12. Ibintu byakomeje gutera benshi cyane kwibaza aba basirikare bishwe nande, bapfuye gute? Ibintu ntabwo byoroshye. Ni inkuru zikomeye cyane rero zigaragaza neza ko igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi. Imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko M23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda ari koroza ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko M23 ikoresheje drone ya kamikazi gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko M23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya M23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibitwaro birashya birakongoka aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha nyuma y'uko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma y'uko akoresheje imbaraga z'umurengera. Ariko General Sultan Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Israel bagaragaye bafatwa na M23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho
dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo gutarakinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba M23 mu gihe bafite kontakte zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na M23 ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo zafashwe ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga aho M23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwicwa mu gihe baba bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na M23. Turi kuvuga ibingibi muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa ndetse no kuba ko ibi mirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo. Benshi bibaza uwisha abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo ariko ku butaka bwa Kongo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka maze hakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho kuko ntibiramenyekana wabishe maze barabica babagarika muri ibi bice, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya i Bujumbura perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa, ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari gitegereje abasirikare b'u Burundi nyamara ntabwo byigeze bibagendekera neza na gatoya. Abarundi amakuru aremeza neza ko bamaze kugohorwa n'urugamba kugeza kuri ubu ngubu. Abarundi kandi bamaze kwicirwa mu ishyamba rya Kibira n'abasirikare bivugwa ko bari bamaze iminsi bakora imyitozo yo kuza kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiza kurangira abasirikare kandi koko umugambi unogejwe nyuma yo gusoza imyitozo n'amasomo ya gisirikare ndetse baramaze kwerekwa ibyo bagiye gukora nk'inshingano kuri ubutaka. Ibi rero byaje gutuma benshi bemeza ko ari M23 ishobora kuba yitambitse aba basirikare b'abarundi, ariko kandi abenshi bavuga neza ko atari M23 Red Tabara nayibarizwa mu ishyamba rya Kibira umutwe urwanya leta y'u Burundi nyuma yuko perezida w'igihugu cy'u Burundi harabo yangiye ko batahuka nyuma ya kudeta ikomeye yabaye kuri ubutaka bw'u Burundi. Hari abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye by'ibibanyi n'u Burundi bangirwa gutaha, nibo bikusanyije bakora uyu mutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Ibi rero bamwe barabivuga ko ariyo yateze ku buryo bukomeye cyane abasirikare b'abarundi, ariko nanone bamwe baravuga neza ko M23 ariyo yaba yabikoze, ariko nanone gusobanura uko yaba yageze mu iri shyamba rya Kibira nabyo bigakomeza kugenda biba amaherere. Benshi bagasobanura neza ko igisirikare cy'u Burundi cyatunguye ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko abasirikare bari bamaze kwiregurupa bamaze gufata ibyangombwa byabo bagiye kwerekeza mu bice baza gufatiramo amamodoka bakimara gusohoka iri shyamba. Aha rero niho bakubitiwe n'inkuba neza itagira amazi nk'uko benshi bakomeje kugenda bakoresha iyi mvugo. Ubu tuvugana n'amarira mu gisirikare cy'u Burundi FDNB gisobanurwa ko cyamaze kuba cyicirwa abasirikare barenga 160. Imibare ntiramenyekana neza ariko bitewe n'uko abasirikare bari bakimara kwitegura ari benshi mu bivunge bafata imirongo yabo berekeza imbere ndetse bavuga ko bari bagiye kwinjira mu mamodoka ya gisirikare, barashwe urufaya rw'amasasu n'abantu bivugwa neza ko barusaga naho babiteguye, baraswamo amagerenade nabo barashwiragira barasana n'aba barasaga, biza kurangira nyine abasirikare b'u Burundi batakaje ubuzima ari benshi. Ntabwo turamenya imibare y'abapfuye ku ruhande rw'aba bari bari kurasa ingabo z'u Burundi, gusa igihari ingabo z'u Burundi zahuye n'uruva gusenya.
Ibi rero birakomeza kugenda byongera igitutu gikomeye cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragaza neza ko ababajwe n'urupfu rw'abasirikare son excellence, ariko nanone nawe arakomeza kwibaza impamvu y'ibi ngibi, dore ko ari n'abarengera bakavuga neza ko igisoda cy'u Burundi gisa naho cyamaze kugenda gicikamwo ibice, bagakomfurima ko ashobora kuba ari bamwe muri abasirikare bagiye bakorera bagenzi babo ibi ngibi, nubwo nta wapfa kubyemeza. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zivuga byinshi, ariko nanone amakuru kutugeraho ni amakuru yemeza neza ko benshi mu barwanyi b'umutwe wa Twirwaneho ndetse bongeye gutsura itangazo, ku buryo benshi bavuga neza ko ibitero bikomeye cyane byongeye kwibasira Minembwe. Ni ibitero bya drone bikozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kwibasira ibice bya Minembwe ndetse na Mikenke, aho mu 23 na Twirwaneho bongeye kwigarurira. Kuri ubu rero imihana ituyemwo abaturage yarashwemo na drone, abaturage bagaragaye babaye cyane, zimwe mu nzu zabo zagiye zisakambuka, amabati yabaye utuyunguruzo, ibintu benshi bavuga neza ko ubu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge isi irebera, mu gihe abanyamurenge bazaba baramaze gushira. Nyamara uzasanga amahanga avuga neza ko abanyamurenge bishwe, nyamara barishwe barebera. Benshi bamaze kugenda bavuga neza ko amahanga asanzwe arebera, maze akaza ibintu byarazambye akajya ashyiraho ibimeze nko kwibuka ndetse no kuba bazirikana bapfuye, nyamara mu gihe bapfaga barareberwaga. Abanyamurenge bakomeje kugenda batabarwa na M23 ikomeje kugenda ifasha aba basirikare batwirwanaho mu guhangana n'ibitero bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi. FARDC, abarundi, wazarendo ndetse n'abacancuro bamaze kumera nk'abakubiswe n'inkuba, birometero 2 gusa uturutse Mikenke neza nyuma yo kuma 23 yamaze kwigarura Mikenke ifatikanyije n'igisirikare cya Twirwaneho. Mikenke kandi ikaza kuba hari hamwe mubo igisirikare cy'abarundi cyari cyaragize barracks, ibirindiro bikomeye cyane. Aha habaga n'ingabo za leta ya Kongo, habaga ibirindiro bikomeye cyane n'abawazarendo bose. Aha rero mu 23 ifatikanyije n'igisirikare cya Twirwaneho, twababwiye inkuru z'uko mu minsi igera kuri nishize cyangwa 5 bakoze tombe ndetse hano bakayigarurira, ariko ibyongeye kuba nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abafatikanya bari bafashe initiative cyangwa se icyemezo, umwanzuro wo kugaruka kwisubiza Mikenke, ndetse bifatishije intwaro ziremereye cyane. Kuri inshuro bari bongeye kugarura drone zo mu bwoko bwa kamikaze, dore ko arizo za buri buborohere gukoresha muri ibi bice, dore ko arizo zitagoye kuko izi ziturikana n'ibisasu byazo. Amakuru agaragaza neza ko ibyabaye kuri abasirikare bisa no gukubitwa n'inkuba. Benshi bemeza neza ko na n'ubu imirambo y'ingabo za leta ya Kongo ndetse abacancuro, abarundi na wazarendo yivangavanze ni nk'ibirundo bibiri. N'amakuru avuga neza ko M23 yaje kubashuka ndetse ikabereka neza ko ikiri mu bice bya Mikenke neza ifunze ibirindiro, ariko intare za Sarambwe zasaga naho zamaze gusohora abasirikare benshi cyane bafite imbunda zisa naho zirasa amakompura, basohotse muri Mikenke, dore ko bari biteguye neza ko bashobora kuza kugabwaho iki gitero. Abasirikare rero bakimara kuza muri ibi bice, amakuru avuga neza ko ingabo za leta ya Kongo zateganyaga kwisuganya neza mu gihe zari zikiri kwiyorganiza ndetse zamaze gupanga. Abacancuro bamaze gutanga oda yaho izi ngabo ziza kugenda zinjirira kugira ngo drone zize kubafasha ndetse hataza kubaho kwirehekura bakaza kurasa mu ngabo zabo. Ibi rero nibyo byabaye nkaho biba intandaro y'urupfu rw'abasirikare, mu gihe umusirikare wa nyuma w'igisirikare cya leta ya Kongo yaramaze gufata ibikoresho yerekeje imbere kugira ngo baze kuba baseparating ibice bari bagiye kwinjiriramo. Hahise harekurwa amakompora agira kuri 6 yihuta cyane y'igisirikare cya M23, n'amakompora yabaye nkazibya ndetse akazibya amatwi ku buryo bukomeye cyane, biturika bikubita ivumbi ritumuka. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ndetse na wazarendo n'aba bacancuro basaga naho bari mu kivunge kugira ngo biregurupe. Ibi nibyo byatumye bapfa ari benshi cyane, bapfuye ari benshi cyane bitewe nuko barashwe bari mu kivunge kandi baratswamo amakompora aturika bimeze nk'ibigrenade, ndetse ibintu byagaragaje neza ko abasirikare b'igisirikare cya M23
2023 batanze isomo. Ubu tuvugana imirambo iruzuye, benshi bemeza neza ko uru rugamba nyamara igisirikare cya leta ya Kongo gikwiye kureba uburyo ibibazo byakemuka mu bijyanye na diplomasi kuko urugamba byo byarananiranye. Nanone ndakubwira ko ibisa naho ari ibintu bidasanzwe byongeye kubera hano ku butaka bwa Kongo werekeza za Warikare. 23 yongeye gusekurana n'umutwe wa FDLR ubarizwa kwa buriya butaka wari wagerageje kwitambika agace 23 yashakaga kwibikaho kugira ngo ibe isekuyarinze cyangwa se ikiza umutekano ku nzira zayo inyuzamwe ibikoresho. Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko imirwano yabereye hariya za Warikare neza abacancuro ntabwo bari bahari, zari FDLR na Wazalendo. Byaje kurangira akagozi gacitsemo 23 ifata agace gatoya bivugwa neza ko kegereye umuhanda ishaka kujya yifashisha inyuzamwe ibikoresho, akaba ari nayo yari target yo kurwana muri aka gace. Ku butaka bw'u Burundi rero perezida w'igihugu cy'u Burundi ndakubwira ko yamaze gusa naho ahura n'uruva gusenya. Nicyo kiri gutuma abaturage batangira gushyira perezida wabo kuri pressure kugeza kuri uru rwego. Amakuru aturuka ku Burundi cyangwa se mu Burundi aremeza neza ko nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kuri pressure ikomeye cyane nyuma y'uko abasirikare be bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo. Abarundi baravuga neza ko bamubwiye kuva na mbere ndetse bikaza kurangira avuna ibiti mu matwi bati abapfuye ntiwabazura, ariko dushaka kubona bariyo bata kandi dukeneye ubusobanuro ku mpamvu ndetse n'inyungu yatumye ujya muri iyi ntambara. Ibi rero benshi bari kuvuga neza ko abaturage bamaze kugumurwa na bamwe mu batavuga rumwe na perezida w'u Burundi babarizwa mu nzego za gisirikare zikomakomeye. Abo z'u Burundi zitunguwe ku buryo bukomeye cyane zikaraswamo n'igisasu gikomeye cyane kizanywe ni drone yo mu bwoko bwa kamikazi. Benshi batangira kunuganurwa neza ko ashobora kuba ari intare za Sarambwe. Bamwe bati 23 ntigeze igaragaza intention yari yose yo kuba yarasa ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko mu birindiro by'ingabo z'u Burundi. 23 yagiye yirwanaho ndetse ikanababaza ku buryo bukomeye cyane ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo, ariko ntigeze igaragara yambuka umupaka. Bamwe batese igisirikare cy'u Burundi cyatangiye gusubiranamo kugeza ku rwego batangiye kugenda bategana imitego, dore ko ibi byose bitangira kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko bisa nkaho muri iyi minsi ari we ibintu byose bari kubyegekaho kuko asa naho atari kuvuga rumwe n'inzego za gisirikare. Kugeza kuri ubu basirikare b'u Burundi bamaze kugaragara ko bapfuye bishwe n'iki gisasu cy'iyi drone yo mu bwoko bwa kamikazi yarekuwe n'abataramenyekana. Benshi bavuga ko ashobora kuba arimo 23 ariko kandi nta kibyemeza nanone kuko bivugwa neza ko iyi drone kugeza kuri ubu ngubu iki gisasu kikimara guturikana abasirikare nk'uko iyi drone yari ikizanye ntabwo baramenya aho yahagurukiye, gusa babonye igice yaturutsemo. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu cyamaze gutangira iperereza binyuze mu butasi kugira ngo haze kumenya uwivuganya abasirikare barenga 17, abandi bagera kuri 32 bo bamaze gukomereka nk'uko amakuru abitangaza. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kigeze gisohora itangazo, nibyo dutegereje kugeza kuri ubu ngubu ngo kibe cyavuga ibyavuye mu iperereza, dore ko iperereza rigitangira gukorwa nyuma y'uko iki gisasu nabwo aribwo kikimara guturitswa nk'uko bitangazwa. Ibiro ntaramakuru byatangiye kugenda bivuga neza ko abasirikare b'u Burundi bo ubwabo batangiye gusubiranamo ku buryo igitangaza ahubwo ari uko baba batari kugenda bicana, kuko bisa nkaho igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze gucikamo ibice. Abari inyuma ya perezida General Nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse abandi bamaze kumwigumuraho bakaba bari kuba generali bamwe na bamwe, ndetse nk'uko bivugwa neza ko General Prime Niyongabo nawe yagaragaye nk'indyarya kandi yafatwaga nk'inshuti ya perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero bikomeje kugenda bigorana ndetse biba nkaho ari ibintu bidasanzwe kuri uyu mugabo uteretse igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda ategwa imishibuka. Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamutega imishibuka, imitego itandukanye, aho benshi basa naho bashaka kumutakariza icyizere mu baturage bitewe n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa, ariko bikaza kwegekwa kuri 23 kuko umusirikare ku butaka bw'u Burundi waza gufatwa arimo aragerageza kugambana ashobora kuza guhura n'uruva gusenya. Ibyo benshi cyane bakora mu buryo busa naho ari uburyo bwa surprise, ibitero binyuze ku butaka ubundi biri kwegekwa kuri Red
Tabara ibarizwa mu ishyamba rya Kibira, ariko kuko bamwe bemeza neza ko Red Tabara ishobora kuba idafite ubushobozi bwo kuba yagurutsa izi drone ndetse idafite ibikoresho byinshi cyane, benshi bakabyegeka kuri AFC M23. Nanone bamwe baravuga ngo bibaye ari ibyo rero M23 yabiri no ku butaka bw'u Burundi, kuko iyi drone ntabwo yahagurukiye ku butaka bwa Kongo nk'uko byagiye bigaragazwa. Ni inkuru dukomeza kugenda dukurikirana tukamenya ibijyanye n'urupfu rw'abasirikare. Ese perezida w'igihugu cy'u Burundi araza kubivugaho iki cyangwa barakomeza kugenda bagerageza kubigira ibanga bihuye n'umubare w'abasirikare bamaze kugwa ku butaka bwa Kongo n'ubakigwa Minembwe, dore ko n'ibitero uyu munsi byongeye kugerageza kwica abanyamurenge. Amazu yasakambuwe na drone z'igisirikare cya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi hariya Minembwe nk'uko benshi babivuga. Rero abasirikare bapfuye nabo baraza gutwarwa mu mujyi wabo bari kugwa ku butaka bwa Kongo, nibyo bitegerejwe. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo cyagiye kigaragara gisura amatangazo ko hari abasirikare bacyo baba bafatiwe ku butaka bwa Kongo, uretse M23 yagiye ibyerekana. u Burundi ndetse bwagaragaye rimwe bwihakana bamwe mu basirikare babwo, nubwo kuri ubu perezida w'igihugu cy'u Burundi adahakana ko ari abasirikare be bari kugwa ku butaka bwa Kongo. Ni mu gihe Colonel Sematama ubarizwa mu gisirikare cya MRDP kwirwanaho yakomeje kubwira abarundi ko ingabo zabo na n'ubu hari imirambo yabo icyandagaye ku misozi ndetse iri muranuka. Abarundi bagakangurirwa kuba baza gucyura imirambo cyangwa se imibiri izimayiti z'abasirikare babo bakajya kubashyingura, kuko byagaragaye neza ko uko baje ku butaka bwa Kongo bisa naho nta gaciro bigeze bahabwa. Ibintu rero ntabwo byoroshye kugeza kuri ubu ngubu. Igihugu cy'u Burundi gisa naho nacyo kiri kugerageza kugenda kigaragaza umubare munini cyane w'abasirikare bacyo ukomeza kwiyongera ku butaka bwa Kongo, ari nako abari gupfa bakomeza kugenda biyongera, dore ko M23 na kwirwanaho nyuma yo gukora tombe hariya Mikenke abarundi bari gupfa umunsi ku munsi. Drone zagarutse nanone bisa nkaho M23 iri kugerageza guhangana n'ibitero biri kurimbura abanyamurenge. Makuru gikomeye cyane muri Afrika, Jeune Afrique, bamwe baravuga ko cyamaze kugenda kibreaking iyi nkuru. Ntabwo biremezwa 100%, ariko bamwe baravuga neza ko zimwe mu mpapuro ndetse Kisegedaza naho ari we wabyikomprimiye nyuma y'igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushinje gutererana ibiganiro by'amahoro, agakomeza kugenda asa naho ashyigikiye imirwano nyamara mu by'ukuri atayishoboye. Kuri ubu rero Kivu Republic bamwe bati irirwa Volcano Republic, ariko icyangombwa sizina bamwe bati icyangombwa ni ukubohora aba baturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye muri Kivu zombe. Nimvuga Kivu zombe uraza kumva guturuka muri Kivu y'amajyaruguru ibice byose kuzamuka ukamanuka ukazagera mu mujyi wa Goma, ni ukuvuga ngo uzajya kugera mu bice bitandukanye aho M23 yagiye irwana guturuka za Ngungu, guturuka za Minova, guturuka mu bice bitandukanye bya Petit Masisi, guturuka hariya za Mushaki mu santere za Rubaya. Ahantu hose ni ibice binini cyane, uretse n'aya masantere n'ibice binini cyane by'imisozi ndetse n'aho abaturage basanzwe bahinga. Aha rero no kuza muri Kivu y'amajyepfo hano hafi n'u Burundi, ubwo ni za Uvira, za Mikenke, za Puezero n'ibindi bice bitandukanye bya Sange, za Kabunambo, za Bijombo, ibice bya Prenedor, Ruzizi n'ahandi. Ubu tuvugana ni ibice nakubwiraga bimeze nkaho biba bizwi nk'amasantere akomeye cyane, n'ibindi bice byinshi cyane. Kivu Republic bisa naho iruta ibihugu byinshi cyane byo ku mugabane wa Afurika. Ubu tuvugana benshi bamaze kuba bavuga ko ibyayo byamaze kugenda abyemezwa. N'amakuru ari kugenda sirikira yemeza neza ko M23 yongeye gutsinda igitego mu buryo bwa diplomasi na politiki nyuma yo gutsinda mu bijyanye n'urugamba. Benshi bati uravuga iki kuri Perezida Tshisekedi wakomeje kugenda yinangira umutima yumva ko amahanga azamwinginga ndetse abaratira ibijyanye n'amabuye y'agaciro, nyamara nyuma yo kuvumbura ko ibice byiganjemo amabuye y'agaciro uyu mugabo ingabo ze zitanabikontorora, ahubwo ibyinshi byibereyemo M23 nka za Rubaya habarizwa koruta nyinshi ndetse zifite karite ya mbere ku isi. Kuri ubu rero Tshisekedi yaba yasabwe kubahiriza ibyo yabwiwe. Tshisekedi bivugwa neza ko yakomeje kugenda agerageza kuba yarwanya ko M23 yahabwa ibice bimwe na bimwe ndetse
ndetse akarwanya avuga neza ko atari abakongomani badakwiye kuza kuri ubutaka bwabo, nyamara bize kurangira ukuri gutsinze. Benshi bati ubu tuvugana ikitwa balkanization kigomba guhita kiba, maze amahanga akongera kureba igihugu cya Kongo cyongera gutuza. Nubwo benshi bavuga neza ko iyi ariyo ntambwe ya mbere, hari n'abavuga neza ko mu gihe Tshisekedi asa naho atararimbura imitwe itandukanye y'iterabwoba n'ubundi batazahwema kugaba ibitero muri ibi bice. Abandi bakavuga neza ko uko bagaba ibitero kose bizwi neza ko M23 ifite igice cyayo ntacyo byahindura, ndetse kuko hazubahirizwa amategeko asanzwe agenga imipaka ndetse n'ubusugire bw'ibihugu, kugira ngo Tshisekedi ndetse n'ingabo ze babe bafatirwa n'ibihano mu gihe bahirahira gukomeza kugaba ibitero mu bice bikontororwa na M23. Ni amarira menshi cyane kuri Tshisekedi wemeye atemeye, kuko nta wundi yari afite ndetse ntacyo yari afite cyo kuramira. Benshi bemeza neza ko ubu perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi icyo agiye kurwanaho ari ukureba ko abaturage be bamugirira icyizere, basi bakongera kumutora ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Nubwo bisa naho bamwe bamaze no kugenda bamukuraho amaso, Tshisekedi yagiye ababeshya ko ahugiye mu gukemura ibibazo by'intambara ntiyagira ibikorwa by'iterambere na bike yigeze akora, nyamara n'intambara ntigeze anayitsinda, nibura ngo abereke ko hari ibyo yari ahugiwemo uretse gushoramwo akayabo akoherereza abasirikare b'u Burundi akayabo k'amadolari na za zahabu kugira ngo baze kumufasha kurwana. Abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye, Romania, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itsinda rya Blackwater ndetse n'abandi baturutse mu bihugu bitandukanye baje gutanga umusada. Aba bose bagiye bishyurwa akayabo n'abagiye bafatirwa kuri uru rugamba mu mujyi wa Goma n'ahandi. M23 yakomeje kugenda ibacakira, aba bose babaga bishyuwe. Ibi nibyo abaturage bamaze kuvuga neza ko Tshisekedi igihugu cyabo asa naho yagiye akigurisha mu buryo nabo batamenye, ibintu bagaragaza neza ko badakwiye kwihanganira kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru zikomeje kugenda zisobanura neza ko kugeza kuri ubu ngubu balkanization, bwa buryo bwo kuringaniza igihugu gifite insecurities cyangwa se ibibazo by'umutekano cyangwa ibindi bibazo bishobora gutuma igihugu gicibwamo. Ibihugu byinshi byagiye bicibwamo uretse no muri Afurika n'ibihugu bitandukanye. Si ubwa mbere ibi byabibaye, gusa aho bitandukaniye hano ntabwo zitwa Kongo y'Epfo cyangwa Kongo ya Ruguru, ahubwo igice cya M23 kizitwa Kivu Republic, maze igice cya Kongo cyo gikomeze kwitwa DRC Congo. Ibintu bisa naho bikomeye cyane kuri nyakubahwa perezida w'igihugu cya Kongo wamaze kugenda yemera ibintu, ariko benshi bavuga neza ko mu by'ukuri uretse igitutu ibe atabyifuzaga. Uyu mugabo yavugaga ko azakomeza guhanyanyaza, akakomeza kugerageza kugeza ubwo uru rugamba yarutsinda, nyamara benshi bamubwiye neza ko ubwo ari n'Imana agize, kuko M23 mu migambi yari yatangiye kwerekeza Kinshasa bamwimenyesha ko zari kuzamusanga iwe. Izi ntare za Sarambwe uretse gutwara ubutaka nawe zikaba zamutwara ubuzima, kuko nicyo urugamba ruvuze, nyuma yuko yagiye agura bimwe mu bikoresho bikomakomeye cyane by'urugamba kugira ngo abyifashishe mu guhangana na M23, nyamara bikaza kurangira bibaye imfabusa. Ubu tuvugana byinshi bisa naho byazambye kuri ubutaka bwa Kongo. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basa naho bacitse intege nyuma yo kurwana bagenzi babo bakasiga ubuzima ibihumbi n'ibihumbi, imirambo myinshi cyane, nyamara bikaza kurangira bararwaniye ubusa. Gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse n'uburyo bw'ikibuga cy'imirwano nicyo kintu cya mbere cyababaje izi ngabo. Igisirikare cya M23 cyamaze gufata urugendo rukomeye cyane, n'urugendo rurimo ibiteye ubwoba cyane, ibikoresho bikoreshwa nijoro, ibimodoka by'intambara, night vision kuri buri musirikare, imbunda ziremereye cyane, drone zisa naho zicunze umutekano, imodoka nini cyane bivugwa neza ko ariyo izitseho ibijyanye n'ubwirinzi bw'ibisasu. Ibi bikoresho byose M23 yamaze kubyerekeza mu bice bivugwa neza ko ari mu nkengero za Kinshasa. N'amakuru agaragaza abasirikare b'igisirikare cya M23 ku murongo basa naho bari kwirukanka amasigamana berekeza mu bice, basa naho bari gutanguranwa n'ingabo za leta ya Kongo zishaka kujya kubitambika, ariko bikaza kuzigora kuko M23 yabanje kohereza y'abameze nk'abatasi. Kugeza kuri ubu ngubu imihanda migari yerekeza mu nkengero z'umujyi wa Kinshasa yamaze kuba yapanuwe ku buryo bukomeye cyane. Intare za Sarambwe zirimo ziragenda nk'izigenda mu mujyi wa Goma zimaranye igihe, nta kikango
ngo na kimwe kiri ku ngabo za General Sultani Makenga nk'uko biri kugenda bigaragara, ahubwo benshi bamaze kugenda bagira ubwoba bibaza uko biri bugende, niba koko 23 yatangiye gufata imihanda yerekeza Kinshasa. Bamwe bati ese Tshisekedi araza gusinzira. Ibi byose bakomeje kubikubitira ku bibazo bikomeye cyane biri kumvikana mu gisirikare cya FARDC, aho abasirikare bakuru mu gisirikare cya Kongo FARDC basa naho batakiri kumva Tshisekedi, aho benshi bavuga neza ko bashobora kuba batamitswe na 23 Tshisekedi akaza kumera nk'utanzwe ku kiranguzo mu buryo nawe atazi. Aba basirikare bivugwa neza ko bamaze kugenda bananizwa ndetse bakananizwa n'uburyo Tshisekedi akomeje kugenda akemuramo ibibazo, kugeza ubwo bamwe batangiye kwerekana neza ko batakiri ku ruhande rwe. Perezida Tshisekedi kandi amakuru y'ubutasi bw'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aragaragaza neza ko ibice bitandukanye hari abasirikare basa naho batakiri kuvuga rumwe n'uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aho byahumiye ku marari harimo na bamwe bo mu itsinda rikomeye cyane bo muri garde presidentielle, aba bashinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu. Bivugwa neza ko na babiri muri bo bamaze kugenda batabwa muri yombi ndetse bagafungwa bashinjwa kuba bagerageza kugambanira umukuru w'igihugu. Ubu nibwo bwoba buri Kinshasa kugeza ubu. 23 yinjiranye ibikoresho bikomeye cyane, intare za Sarambwe zisa naho zatangiye kugenda zisiribanga umuhisi n'umugenzi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Abasirikare ni benshi cyane, 23 mu bikoresho bidasanzwe. Kinshasa hagiye gushya nk'uko bamwe bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusinzira kwe bigoye, kuko bisa nkaho igitutu cyatangiye ndetse yatangiye kwatakwa na 23. Gusa nanone bamwe baravuga neza ko ibingibi 23 iri gukora ari ibyo kwerekana neza ko zimwe mu ngabo za leta ya Kongo zisa naho zitifuza ko uyu mukuru w'igihugu yongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, dore ko ari kugerageza ibigera kuri 2. Icyambere ni uguhindura itegeko nshinga kugira rimwemerere kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nanone ku yindi manda. Ibindi ni ukugerageza kwimura amatora kugira ngo atazaba ndetse yitwaje ko igihugu cye kiri mu ntambara. Ibi byose bikomeje kugenda bihurira kuri Tshisekedi. Nanone amakuru ndakubwira ko agezweho ari amakuru ari kuvugwa ku butaka bw'u Burundi mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Nanone bivugwa neza ko yongeye gutumiza bamwe mu bajenerali bakomeye, aho ari kubabaza ku bijyanye n'umutekano mu cyuru kuvugwa nibura i Bujumbura, ariko nanone umutekano mu cyo atari ibisasu cyangwa ibindi biri kuba mu gihugu, aho bwari abasirikare bakuru basa naho bari kugenda bakora kope zikomeye cyane bashaka kuba banyuruza perezida w'igihugu cy'u Burundi bakamukura ku butegetsi. Perezida w'u Burundi arashinjwa ibijyanye no gusesagura abasirikare, kwimvuga ko basesagura ni nko kubashora mu bica kugira ngo yibonera indonki, dore ko bivuga neza ko ari kubaka umuturirwa mu gihugu cy'Ububirigi. Ibi nibyo abatavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi bagenda bamushinja. Ibi byose biragenda bimugarukaho bikarangira uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi asa naho ari kugenda afata imwe mu myanzuro atemeranyaho na bamwe mu nzego za gisirikare, ibikomeje kugenda bimushyira mu kaga gakomeye cyane kugeza kuri ubu. Perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yamaze gusa naho aguye mu bibazo nawe atatekerezaga. Ni mu gihe hari hamaze iminsi hakozwe inama ikomeye cyane y'abakuriye ingabo ndetse n'abashinzwe ubutasi n'abakuriye amatsinda adasanzwe y'igisirikare cya FARDC, bose bagahuriza ku mugambi wo gufata abasirikare b'indobanure barizwa muri Special Force. Amatsinda y'abakomando hose bakuyemo intoranywa zigera kuri 80 zagombaga kuza kuba zakora operasiyo karabutaka, ni operasiyo yo kuba bakisubiza Rubaya, ariko bafite izindi ngabo zibari inyuma. Bivugwa neza ko ya operasiyo iri bikorwe n'abasirikare 80, aho abakomando 80 bahurira. Urumva ko ari ibitangaza mu gihe n'abakomando 6 bakora operasiyo cyangwa banikagenda neza. Byasaga naho hari imbaraga z'umurengera kandi bafite backup y'abandi nyuma yabo. Bivugwa neza ko barenga 25, noneho hari na backup y'ibitwaro biremereye cyane y'itsinda ry'abasirikare bagombaga guhita bazana intwaro zo kurinda ibice mu gihe baba bamaze kubyigarurira. 23 mu kumenya aya makuru yahise itegura ikimeze nka ambushi ikomeye cyane. Abasirikare bisa naho bateye intambwe bagahita bagwa mu rwobo, kuko bisa nkaho rwose ntago byatinze. 23 busanzwe yari izi ko ibirindiro by'izi ngabo za leta ya Kongo ziri mu birometero hafi 25 uturutse Rubaya mu isantere, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Ahubwo ingabo za leta ya Kongo zaje gucapanya zigerageza kwinjirira muri ibice bya Rubaya, by'umwihariko ibicukurwamo amabuye y'agaciro.
Kongo. Ibyabaye nuko igisirikare cya 23 burya cyazengurutse Rubaya kugira ngo be wamenera muri ibi bice biragoye byagusaba imbaraga zidasanzwe. Ibi rero nibyo ingabo za leta ya Kongo zitari zizi, zabaye nk'iziguye mu cyobo zikimara kugira neza munsi y'imisozi imwe yerekeza hariya Rubaya mu birombe, dore ko Rubaya habarizwa imisozi igiye itandukanye, imisozi birebana ku buryo uri hakurya y'umusozi ataba kureba. Operasiyo yari yateguye ndetse bisa nkaho yapanzwe, ariko abasirikare b'igisirikare cya Kongo bakimara kuba bazamuka bakamanuka umusozi wa mbere bakamanuka wa kabiri, bakigera mu kibaya cy'umusozi bari bagiye gucamo kabiri kugira ngo baze kwerekeza mu bice by'ibirombe. Bafite ibikoresho bikomeye bya gisirikare, intwaro ndetse zirimo inini n'intoya, ndetse bivugwa neza ko rwose buri umwe yari afite amasasu menshi cyane, ndetse bari bipampye, dore ko n'ubundi byasaga nkaho aho bagiye kwinjirira bazi neza ko biri buze kuborohera, maze aba bari inyuma bagahita bazana ibitwaro byo kurinda uduce bamaze guhita birukanamo 23. Iki kibaya rero nicyo baguyemo, ntabwo babashije kugera ku ntego zabo. Ni inkuru yemeza neza ko iki kibaya ingabo za leta ya Kongo zakiguyemo mu buryo busa naho butunguranye, kuko 23 yari yabaretse maze irabareka bagera aho bagombaga kutaza kubona uburyo bwo gusubira inyuma cyangwa se no kwirukanka. N'izo backup zari zikiri inyuma y'umusozi zari zitaramenya ibyabaye. Amasasu menshi cyane yavuze koko izi ngabo za leta ya Kongo nazo ntabwo zari zoroshye, zirwanyeho ndetse bahangana ku buryo bukomeye cyane na 23, ariko kuko 23 ariyo yari ifite ibirindiro hafi, niyo yabashije gutabara abasirikare bayo bakora ikika nko kuza bukavaringa bagenzi babo. Ikimeze rero nka withdraw cyahise gitangira gukorwa no kubari bari inyuma ku mpande z'igisirikare cya leta ya Kongo, mu gihe 23 ubwo yahise ibashwiragiza. Benshi bapfuye, hagaragaye imirambo nyuma ko 23 yari ibonye ramforo byihuse, mu gihe abagombaga kuza gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bagendaga biguru ntege. Tshisekedi iyi nkuru ikimara kumugeraho, benshi bemeza neza ko yaturitse akamera nk'ufashwe n'ikiniga, bitewe nuko ibi birombe yamaze kubyemerera amahanga nyamara atabifite. Igitutu cyamaze kumujyaho, kandi ntabwo amahanga agiye kohereza abasirikare bayo bo kurwanira muri ibi birombe. Ibintu ntabwo byoroshye. Nanone ndakubwira neza ko ibice bitandukanye biherereye ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ahongeye kugaragara wazarendo zagerageje kuba zarasa ku birindiro bya 23, ariko benshi bemeza neza ko ibyabaye kuri izi wazarendo bitazongera gutekerezwaho. N'abasirikare bivugwa neza ko bagaragaye za kirorirwe, abasirikare ba wazarendo bagerageza kurasana na 23 yabacanyeho umuriro kugeza n'ubu ngubu, n'abayoboye mu abaturage barimo barabatumurura babirukankana. Umuwazarendo hano yabaye akantu kabi cyane kari guhigwa. Ibyo benshi bavuga neza ko izo wazarendo zitakongera gutekereza kuba zagana mu defense za 23. Ingabo z'abarundi zongeye kumera nkaho zitsikamiwe ndetse ziza kuryamirwa na 23 nk'uko byagiye bigaragara. Amakuru benshi bavuga neza ko ari amakuru atabemeza ku gisoda cy'u Burundi. Ni igitero gikomeye cyakorewe ku butaka ndetse biza kurangiriza ingabo zari mu birometero 4 gusa uturutse Mikenke, zitunguwe ndetse zakwa ibikoresho. Iki ntabwo cyabaye igitero cyagwema 23 na twirwaneho, kuko bisa nkaho bo bari bamaze kuba bafata operasiyo bafite amakuru yizewe, kuko izi ngabo zikimara kubona neza ko bazigezemo ndetse inyinshi zahise zifata umwanzuro wo kureka kurasa, zimanika intwaro. Mu marira n'agahinda, aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakimara gufatwa basobanuye byinshi cyane mu bijyanye n'uko boherezwa kuri ubu butaka. Bavuga amagambo arimo agahinda, benshi bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi bintu byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka bisa naho ari amahitamo mabi yagize, kuko basa naho bari kumuvumira ku gahera. Kandi abasirikare ntibibagiwe kuvuga Tshisekedi ko asa naho yabaguze, maze perezida w'igihugu cyabo nawe ntiyababera imfura, arabagurisha koko. Ibi rero akavuga neza ko bikomeje kugenda biba mu bice bitandukanye, aho ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigorwa n'urugamba. 23 ifite ingabo z'abarundi nyinshi cyane, kugeza ubwo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyatakarije abasirikare hano, ariko aba 23 ifite perezida w'igihugu cy'u Burundi yarakwiye gukora itimeze nk'ari
biganiro agakura ingabo ze ku butaka bwa Kongo maze akaba yasaba 23 guhererekanya imbohe z'intambara cyangwa se bakamuha abasirikare be bafashwe dore ko ari benshi, ariko bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu mugambi atarawugira nyuma y'uko benshi bavuze neza ko yari gutanga akayabo k'amafaranga kugira ngo 23 imusubiza abasirikare, nyamara 23 iza kumubwira ko bisa naho ari byo we atekereza, ariko ko bo bari mu ntambara y'amahoro batari gucuruza abasirikare, ko niba ari byo azasinya akemera gukura abasirikare hano kuri ubutaka bwa Kongo ndetse akemera n'ibindi byaha by'intambara bakoze abasirikare bazabamuha ibyo byaha kayibazwa bitarimo ibyo kwishukisha amafaranga. Ibi rero benshi bavuga neza ko 23 ubu buhanga ndetse naho igaragaza neza ko ifite impamvu iri kurwanira ndetse atari impamvu zihuye n'izi ngabo z'u Burundi ziri kurwanira, ari nacyo gituma igenda ifata imyanzuro twavuga neza ko iri perfect. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje nacyo guhura n'uruva gusenya. Mbere yuko tuvuga kuri iki gisirikare cya Kongo, reka tubanze twikoze hakurya Bujumbura, aho bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro nyine yamaze kugenda ajya kuri pressure ndetse n'igitutu gikomeye cyane nyuma y'uko bagerageje kumutembagaza ku butegetsi ngo intebe ye bakaba bayibirindura. Bamwe mu barwanyi b'umutwe utavuga rumwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB Red Tabara barizwa mu ishyamba rya Kibira, benshi bavuga neza ko bamaze kujoiningwa cyangwa se kwiyungaho na bamwe bakomeye bo mu gisirikare cy'u Burundi. Bikavugwa neza ko ibi byose biri kugenda bikorwa bigakorerwa nyuma y'amarido, nyamara bigakorwa n'abakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Niyo mpamvu iperereza riri kugorana kugeza kuri perezida w'u Burundi aracyashakisha abari bacuze umugambi, dore ko batifuza ko yongera kwiyamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri ubu butaka. 23 kuri ubu ngubu yari yamaze kugabwaho igitero kinyuze mu bakomando bo mu itsinda rikomeye cyane ry'abahibu cyangwa se biyise ibihunyira. Abangaba bivugwa neza ko bari bamaze kunoza umugambi wo gukora operasiyo ikomeye cyane nk'izo 23 yagiye ikora, ikaza gusanga bano bayobozi aho neza barara ndetse bacumbitse, dore ko bari bari mu biriya bice bya Masisi. Bamwe mu bayobozi ba 23 bagombaga kwicwa ndetse byari byamaze kunozwa nyuma y'uko drone zitagishoboye kuguruka mu bice birimo aba bayobozi ndetse n'ibindi bice bitewe n'ubwirinzi bw'ikirere. 23 yazanye igisa n'ikimodoka kinini cyane, benshi bavuga neza ko ari cyo cyifashishwa mu bwirinzi, dore ko kiriho bimwe mu bikoresho bifasha mu kunetraliza ndetse no kurekura ibimeze nka misile bigenda bikanetraliza ndetse bigasandaza ku buryo bukomeye cyane yaba bombe cyangwa se na drone yaba irashwe mu kirere baherereyemo. Kuri ubu rero byabaye kuri aba bari baje kugira n'abayobozi ba 23 bisa naho byabereye bibi cyane kuko bose bahise bicwa. Hagaragaye amwe mu mashusho kuko bari bamaze no kugira neza hafi n'uruzitiro cyangwa se na cortire igipangu cyari gerereyemo aba bayobozi ba 23, nuko abarinzi bari ku burinzi ndetse basa naho bari baraye izamu, nibo babashije guhangana ku buryo bukomeye cyane n'abakomando bo mu itsinda ry'abahibu. Ibintu ntabwo byigeze biborohera na gatoya kuko uko bari batandatu bose uretse umwe wafashwe ari muzima, abandi bahise bicwa ndetse bisa nkaho umugambi wabo bari bagiye kugeraho kuko bari kugera kuri inyubako bagahita barasa batunguye ku buryo bukomeye cyane. Bamwe mu barinzi bari barinze inyubako ndetse barinze bamwe mu bayobozi ba 23. Ibi rero byaje kuba bigaragaza neza ko intare zasarambwe mu bice byose ziri maso ndetse ziryamiye amajanja. Ubu tuvugana abayobozi ba 23 basa naho batigeze banikanga ngo babe basohoka mu byumba byabo bitewe n'amasasu yavugaga ariko yiganjemo ay'imbunda ntoya zari bwifashishwe n'aba bakomando b'abahibu ndetse baje guhita banetralizwa ku buryo bukomeye cyane bamaze no kugera kuri tere. Benshi bavuga neza ko 23 ariyo yakunze gukora izi operasiyo zikomeye cyane mu gufata bamwe mu bikomerezwa by'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abanya FDLR. Izi operasiyo 23 yagiye zikora ndetse bikarangira zibaye izanyazo ndetse zigacamo 100% nyuma y'uko yabonaga neza ko itari ifite n'ibikoresho byinshi cyane by'ikirere nka mbere, kuko ubu tuvugana 23 yaje kugura zimwe muri drones ndetse n'ibindi bijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere. Mbere rero siko byari bimeze, intare za Sarambwe zibandaga ku bijyanye no gukora operasiyo zinyuze ku butaka, aho mu mwanya wo kuba bakora ibi bitero bya drone Tshisekedi we nibyo yari yarashyize imbere, ngira ngo murabyumva
bikaba ko ari nabyo byahitanye Liyetona Koloneli Wiringoma wari umuvugizi wa AFC M23 abantu bakundaga cyane. Imana ikomeze inamwakire mu bayo. Ngira ngo rero murabizi neza ko nyuma y'urupfu rwe M23 yafashe ingamba nshya zikomeye cyane zo gushyiraho ubwirinzi bitewe nuko drones z'igisirikare cya leta ya Kongo biza kamikazi, yaba izo mu bwoko z'ubwiyahuzi za kamikazi nyine cyangwa se zo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'izindi za super drones za Apache Rukobutazi n'ibindi bitero bikomeye cyane. Bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri cyakomeje kugenda kigaba ibitero, ariko M23 mu kubona neza ko uburyo bwonyine bashobora gukoresha abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo ari ugukoresha ikirere ndetse n'amadrone, bahise bashyiraho ingamba z'ubwirinzi zikomeye cyane. Kuri ubu rero izi ngamba igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyagerageje gukoresha ubundi buryo butandukanye n'ubwabo, ariko birangira bitagenze neza. Ubu tuvugana umwe wafashwe ari muzima yabashije gusobanura uko operasiyo bari bayipanze ndetse n'icyo bari bagamije. Benshi bahita bumva neza ko intare za Sarambwe zigomba kuryama ziryamiye amajanja ndetse zikarya zirimenge, kuko ibitero bya Kisekedi byo kuba bagerageza kwica abayobozi baba 23 ntabwo byigeze bihagarara, ahubwo bahinduye uburyo. Uyu kandi yavuze neza ko bagiye bagerageza kwinjira bamwe mu basirikare bakuru uburinzi muri ibi bice ndetse banabaza amakuru, birangira abasirikare baba 23 badatanze amakuru bitewe nuko bivugwa neza ko bagiye banyuza mu bantu bivugwa neza ko basa nk'abasivile bakaneka amakuru ndetse bakaba bashyiraho n'ibijyanye n'agaciro k'amafaranga kugira ngo haze kugenda hatangwa amakuru ajyanye n'aho bano bayobozi bama 23 bari, kugira ngo abaza gukora operasiyo nubwo hatari hazwi igihe izakorerwa cyangwa se niba kuko yari igamije gukorwa, kugira ngo bazagende bafite amakuru. Rero kugenda badafite amakuru yuzuye ndetse basa naho bari kugendera ku makuru y'ibyo batekereza ntago byabahiriye, bahise banicirwa muri ibi bice. Ubu tuvugana rero nyine 6 bari baje muri operasiyo, 5 nibo babashije gupfa, umwe niwe ukiriho. Bivuga neza ko ari nawe uri kugenda utanga ibijyanye na information ndetse nuko bari bapanze ibi bikorwa nk'uko amakuru bigaragaza. Ni inkuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandikira ku butaka bwa Kongo. Nanone bivuga neza ko ibice bya Rubaya, ibi bice byose bikomeje kugenda bigaragaramo agahenge k'imirwano nyuma y'uko M23 yamaze gutanga umwitangirizwa kwirukana izi ngabo za leta ya Kongo ikazigeza kure ku buryo bushoboka. Aho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kugenda gishyiraho uburyo budasanzwe bwo kuba cyagerageza guhangana na M23, ariko bikaza kurangira abidakunze. Aya ibice byiganjemo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro M23 yahakomeyeho ku rwego rw'uko bamwe mu basirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo basa naho hari ibyo bari basezeranyijwe by'umurengera mu gihe bakigarura Rubaya, nyamara byaje kurangira bigoranye cyane kugeza ubwo bamwe basa naho batazanagaruka muri ibi bice bitewe nuko M23 yamaze gutangaza neza kuzifuza gufata Rubaya anyuze mu bintu bijyanye no kurwana we ari inzozi. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu tuvugana yamaze gutegekwa ko igihugu cya Kongo kibanza gucibwamo ibice bibiri, maze hakaba leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ya M23, bitaba ibyo M23 nkuko yabipropoje ikaza kwitwa Volcano Republic, kuko birazwi neza ko ingabo za M23 n'ubundi zari zaroherejwe mu birunga kugira ngo zive kuri ubutaka bwa Kongo, bikozwe na Tshisekedi wabashinjaga ko atari abakongomani. Kugeza ubu rero biravugwa neza ko Kivu Republic cyangwa se Volcano Republic M23 icyo yitayeho sizina, ahubwo irimo irareba ikijyanye no kuba yabasha kuba yabona ubwigenge bw'abaturage bamaze igihe bameneshwa, bagirirwa nabi, bakubitirwa ahareba inzega, baraswamo amadrone, kuko n'ubu tuvugana iminembwe haraye harashwe ibibombe biremereye cyane. Niswa 25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatikanyije n'abarundi bongeye kumanura amabombe akomeye cyane, bigaragara neza ko yacukuye n'inkangu zikomeye cyane mu mihana ituyemo abanyamurenge, bivugwa neza ko bakiri kwicwa. Ubu tuvugana rero bisa nkaho bigiye kujya ku iherezo, kuko Kivu Republic bitewe nuko M23 izabitamo cyangwa se Volcano Republic igiye kwemezwa ndetse ku gitutu cya Amerika n'ibindi bihugu byamaze kugenda bitsikamira Tshisekedi wakomeje
yakomeje no kwanga kubahiriza amasezerano ya Washington nk'uko byagiye bigaragazwa. Amakuru kandi aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigaragaza intege nkeya mu bijyanye n'urugamba, mu gihe M23 yo ikomeje kwerekana imbaraga mu bijyanye no kwadivansinga. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukora amahizuro mu bice bitandukanye, mu gihe M23 yo ikomeje kugenda ikora ibitendo karahabutaka. Ubu tuvugana rero benshi baravuga neza ko iyi Kivu Republic mu gihe yabimaze kwemezwa, bamwe mu baturage babarizwa ku butaka bwa Kongo by'umwihariko ababarizwa mu bice bisanzwe bivuga ururimi rw'ikinyarwanda. Turavuga abangaba bari muri Kivu zombi, yaba Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, bashobora kuba bagiye kongera kubona amahoro. Abahungiye mu bihugu bibanyi cyangwa se ibihugu bituranye bihana imbibi na Kongo bakaba bataha bagasumira mu byabo, bagahinga bakeza, abandi bagakora imirimo yabo, dore ko bagifite ubutaka bunini bwo kwitaho ndetse bakaba babukuramo umusaruro ndetse bakiteza imbere. Kandi abagiye irwota amasimbi mu bihugu bitandukanye, Leta z'Ubumwe za Amerika, igihugu nk'Ububiligi, Canada ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byagiye bigibwamo n'abakongomani baturutse muri ibi bice, Ubufaransa n'ibihugu byinshi cyane by'i Burayi ndetse n'ahandi, aba nabo bakazagira uruhare mu gushora imari iwabo ndetse ubutaka bwabo bukongera kuba ubutaka butagatifu nk'uko babwita. General Michel Rukunda Makanika yasize bivuze neza ko amaso ye nubwo atabibona kandi koko ntabwo yabashije kubibona, ariko ko abizi neza ko imurenge ndetse n'ibindi bice bizagenwa ndetse bikaza kugira umugisha, bikaba biba mu bice by'umugisha ku isi. Benshi bavuga neza ko ubuhanuzi bw'uyu mugabo bishobora kuba bugiye kujya mu ngiro. Ibi rero biraza kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso byatangiye kugenda bijya hanze, bishobora kuza kwemeza abantu ko Kivu Republic irashoboka. Ubu tuvugana rero uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisa nkaho yamaze kujya kuri pressure, bitewe nuko uyu mugabo Tshisekedi akomeje kugenda agaragaza urwego twavuga neza ko ari urwego rudasanzwe, kuko igisirikare cye gikomeje kugenda gisa naho gisubira inyuma, gusubiranamo ndetse no gukora amakosa atandukanye mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragazwa ibimeze nk'ari ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko Tshisekedi asa naho yamaze kugenda akubitirwa mu bijyanye na politiki ndetse n'ibijyanye n'urugamba. Yatsinzwe impande zose ni nkako twabivuga. Ubu rero tuvugana M23 ishobora kuza gutegeka icyo ishaka, kuko Tshisekedi wasa n'aho yatangiye kugenda arangira. Ni ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda bivugwa kuri ubutaka bwa Kongo, aho M23 ubu tuvugana nyine process ziri gupendinga igihe ku gihe, isaha ku isaha ashobora kuza kuba hagenwa ibice M23 itemerewe kurenga bikitwa Kivu Republic, ariko kandi n'igisirikare cya leta ya Kongo kikaba kitemerewe kongera kubirenga kugira ngo amahoro ahinde. Ibi rero biraza kugenda byose bigaragazwa n'urwego rudasanzwe rw'igisirikare cya M23 mu bijyanye na politiki na diplomasi. Bakomeje kurwana no guhanyanyaza ndetse bereka amahanga ibyo Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kugenda bakora kugeza kuri ubu ngubu. Imirwano irakomeje, benshi baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu gishobora kuba ari kimwe mu bisirikare biri muri risk ndetse no ku gitutu gikomeye cyane. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto akomeje kugenda agaragaza urwego rudasanzwe ndetse urwego rusa naho ari urwego rw'imiyoborere rubi, kuko abaturage be bakomeza kuvuga neza ko ntacyo yigeze abamarira, ntacyo yigeze abafasha ndetse ntacyo yigeze abagezaho muri izi manda amaze kuyobora. Ibituma benshi bifuza neza ko umugambi afite wo guhindura itegeko nshinga utageragezwa, kuko bisa naho nta gishya agiye kubakorera, yitwaje ko ubutaka bwa Kongo buri kuberaho imirwano nk'uko akomeza kugenda bivuga.